Lainnya hamba yang tinor tiasa mengi press meet kanya ni fakian norno orang manjang bagai sini tinin press meet of asuk tayo asuk jauh sini ane jaga rau tunggu sini tiasa ni advisor chairman korang mana open through Debrama ane Debrau tunggu sini vice president korang mana sudah Debrama kanya secretary Samrat Debrama sini Mrs. Kokborok faculty Borna Jamatiam Sunil Debrama general secretary tiasa जों दिनाराव प्रेस मिट खायनायनि मा फायबानि कारनखाय नरक किजामिजा सिना जों दिनै दिनै मिनिस्टारनो टीएसए मेंगे मेरन नरनान थांका ताई रिबुका आरो मिसिं एजुकेशन डिपार्टमेंट जे मिनिस्टार बजनो दिनै बिजिनि बागै जरा रिमालिया अला जोंनो कल खायै साहनाय सागा हे जों सिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टार बनना मेबर कोना जों टेबे जों मालायै around 1 hour जों fruitful discussion khalika especially in start the points first point to education minister ni jago point kai Kokborok subject Kokborok non development khakini narok jotin siok sini Kokborok homa he kalai tama more than 40 years kaka state language hisebe recognition mamani heba tabuk jar ko kaisa basa development thangni hingai bini student nama student from naik bin teachers nama sini orang kata sistem ka terap student ka but from naik siapa kaisa pun Kokborok subject degree nazawa kere certificate nazawa kere any jekono subject ba jekono topics ni jab from dong naik pernah Kokborok no from ritori ka school ko bahaya ke Kokborok bahasa develop naik nggak tahu sini di mana jaga ঠিক আছে লাস্ট টাইম চিনি পিজি হোল্ডার করে ডিপ্লোমা ডিগ্রি নাজার করে আউন বাগিন রক টিচার রিক্রুটমেন্ট খাইমালিয়া না হে তাবুক চিন র মোর দেন 100 নি অ্যাবাভ স্টুডেন্টস পিজি না হাজার দङ মাস্টার ডিগ্রি না হাজার ডিপ্লোমা না হাজার 200 অ্যাবাভ দङ গনৰ তামিন র রিক্রুটমেন্ট দিয়া রিক্রুট খায়া এভরি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট Bangla, English, Hindi ni ala subject ni bagai recruitment advertisement khai jago he Kokborok subject bagai khai jagi tabuk jara norok sina the school level lo sudo khoroksa PGT te khoroksa pono Kokborok subject teacher krei Kokborok subject na jak teacher krei ngo bhai ke sini borno Kokborok phring ta ga assumption khai ni sin koloma ba memorandum khai kya memorandum rikha Kok rizaka engnai proses mangna ustabungai tesa jabo 22 degree college Kokborok subject dong sini student ko bama dong borno formation ba gas lecture proti subject ni je jaga teacher assistant professor dong kai Bangla English Hindi ni tang Kokborok kaisa subject language subject bini bagai nang permanent gas lecture permanent assistant professor appoint khaya और तब और बच्चों सब जों गभर्नमेन्ट अथॉरिटी न क्वेश्चन खाया के आकम साव चिनि जे डिमांड ब्लैक के जेन्युइन जों खाय दङ प्रोसेस बाट प्रोसेस नि जे आउटकम जों मानिया जों जत अफिसियल सामु खायबि के कक सालाय के दाउ चिन्थान कोन ऑप्शन करिखा मासन लखना सारा भाषा नि Kokborok लैंग्वेज नि बगे टीचर अपॉइंट खाय नांगनाय अबसिन दाबि नर Kokborok बाइके नेग्लेक्ट खाय दङ न खाना tabuk je COVID-19 online class untu online class untini joto subject ni no cable rogo YouTube channel rogo phonok jabo but Kokborok subject he krai knowingly but indirectly Kokborok na ma neglect khai choto basa na development khai committee salam jabo retired person okra te committee koto committee phol khai kya a committee ni report out kun krai a committee बताओ नि बागै सिरिसरा सकतो आम्बरनो क्वेश्चन खायमो संगो जे कमिटी रो Kokborok डेभलपमेन्ट बे कमिटी खायजा बरका तिनि जरा ओ सरकार खायबो कमिटी खायजा सिं जगह लिस्ट दङ जता साइलेंट अमा हाइकि दङ का भाइ के नाय अन बागै जों रेडी मा दङनाय मुभमेन्ट खायनि सभा खायनि जोंनो रेस्पेक्टेड मिनिस्टर Kokborok अन Tripura shortly na decision nanai boni tamne cabinet meeting of community sanai saka assurance ga sun machine nai
नासिंगमान उलाव याके जों टेक्नो उपाय करे बावननो मुभमेंट खालामो नेक्स्ट नरक नखा स्कॉलरशिप तीन पॉइंट दं स्कॉलरशिप प्रॉब्लम मैक्सिमम सिन स्टूडेंट्स रनो स्कॉलरशिप में डिपेंड थायो बर फाटारो बा गोबां जायगा बर परिम तीन ताव सेमिस्टर नि पोस्ट फीस टाइम सबाय गया फाइनेंशियल ईयर रंगा इंस्टीट्यूट प्रेशर स्टूडेंट रनो बने को सेमिस्टर फीस ना बगे ताव है क्या पार्टली स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप मांगते पार्टली भाई गवर्नमेंट जों जोंनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दे डाइरेक्टर रसिम बेसखां आसुमजा बोनस दार क्वेश्चन थाइया गबो साका कयेकटा अब फेक कक दंगो दङ बर 54 करोड़ डिमांड थाइमानि 50% नेशनल नि सेंट्रल गवर्नमेंट यानि रिलीज मांका आवनो ऑटोमेटिकली रिलीज खारि गान साव ते 28 करोड़ मतो माया को अब विथिन 1 मंथ नि बिसिङनो बर रिलीज खाने कयेकटा जे वेरीफाइंग जे अब खाय तामने इनकम सर्टिफिकेट ड्रॉप फेक हिनै जोंनो बक्स साका अब कयजन स्टूडेंट निबो बुल दङ एप्लीकेशन फॉर्म फिल खायदिनि गाइस जोंना बर टाइम का जोंना फेक रथ जों थाना को या बाट जरा जेन्युइन माया बरनि बागै 1 मंथ नि बिसिङ बर रिलीज खायनि को जाका जों 1 मंथ जरो त मान आसिनाय जों दिनार बीएड कॉलेज नि बीएड स्टूडेंट जे कोर्स फीस कम नै बा थांनाय बोसोर गोबां ताकलायो कम आ क्वेश्चन फाइमानो जों क्वेश्चन रेस थाइया बावन सावो बिनि सामानि जोंनो जे जुक्ति फुंमाखाय जों संगा थांनाय बोसोर बीएड को जरा परनेर बरक जे स्कॉलरशिप माने ताकले कम हेवा जागने एससी रका गोबां मान ताङै बसावसिनि बीएड रो दुइटा फॉर्म फिल अप खायप्रो दुइटा ऑप्शन दं कासे प्राइमरी ब्रेकर प्राइमरी मान डीएलएड तेगसे बीएड बरक मैक्सिमम जरा बीएड खायनो डीएलएड प्राइमरी फॉर्म फिल अप कर सिजा अमन बागै अमा हेंखा जरा आमो सिजेबो जदि कम मान हमबाय बसना एसरेंस के केमनो कम रेगुलर जता मान फेव प्राइमरी बायके आमसनो सेंक्शन प्लीज गाबो जों तेसा जों जास के माननानै कुकुबुजा जों बयने केबो जदि स्टूडेंट बयने केबो जदि प्राइमरी सिजेबो कम मा खांगाय जों बा कन्टाक्ट खायदिन जोंनो सारि जों आमन लाङै जों डाइरेक्टर बक्स बसना एसरेंस रो आमनो ग्राब तेगे जों नखा सिनि रोस्टार मेंटेन हम ब्लैक इंपोर्टेंस रोस्टार 100% रोस्टार अब सरकारनि डिसिजन आम सिनो कुनो डिमांड या आम आगिनि सिमिन 94 नि सिना सालुं जा 31% आउट ऑफ 100 रा 31 मान जों बांफ्रने आमलबो सिनि बरमना क्वालिफाई करै एडुकेटेड करै एलिजिबल करै हिनै ट्राइ एटेनो सिनि बैकलॉग क्रिएट जों आफरो खरं फिसा बैकलॉग ठीक आसा आ टाइमो जदि एलिजिबल करै के जारा ताबक जे एलिजिबल न बरना बैकलॉग न गिवन एबियंस खायै रिक्रूट खायै ताबक जे सरकार जोंनोखा कय दिनि जे टीपीएससी टीएफएस लना गय टीपीएससी नि अंडर एग्जाम ना हातनि टोटल 6 पोस्ट आ जागा 31% जों 2 माना खलायो आरो जों 1 3 आम हाय कट ऑफ पोस्ट एससी के 2 जनरल के 3 दा आ जागा जों क्वेश्चन आ जागा जों वेलफेयर मिनिस्टर न डायरेक्ट क्वेश्चन का जेहेतु बिनी डिपार्टमेंट आबो न बसावो आ जागा तामने म न्यू पोस्ट कसाम पोस्ट एससी न्यू पोस्ट गोबां बागा मारै रोस्टर मेंटेन खाजा जों दिनाव क्वेश्चन खाया डायरेक्टर ऑफिसर ट्राइबल वेलफेयर का रोस्टर मेंटेन खाया आरो कोनो रोस्टर रजिस्टर से मेंटेन खाया रोस्टर वेरीफाई खायो रिहर बं यागो रोस्टर नि जे जों सर्टिफिकेट सामने कागज सामने आमो से बरसन खनमाय गाबन सागा तेसे रिजेक्ट खायदि सय जदि जेन्युइन जंत्र गामा फेबा आरो 31% से 2 माना खलाय सुरा पबसिनि सागा यस कागज पत्र नान्या मुसंग जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंट रोस्टर मेंटेन खायने बिन थाने रोस्टर नि जे रजिस्टर से करे हम बाइक से पोस्टर सलित जों बाइक सायमाना जे बजागो रोस्टर जों मेंटेन जों कहाबै डाइरेक्टर न संसाय गावखा बाबो ताव नाइने बसे त कताल फायो 2 मास संखा बो बाबो न ताव सिमी रोस्टर रजिस्टर मेंटेन खायने जिन डिमांड पोस्ट वाइज ग्रुप बी ने हाय ग्रुप ए पर्यंत रोस्टर रजिस्टर मेंटेन आ टीपीएस न दुइटा कैटेगरी ने खतामो डिसेबल सब्जेक्ट आगे तंगो कोकबरक एंड बेंगल और तब आज डिसेबल नॉलेज गए
only Bengali se Kokborok omit je khaishim su na thain je Kokborok ko phai ka Kokborok ama hake neglect khai ke je online otlang ya TPS o truk ke delete khai to ka Khorang ti saya ke jawa borok ke kok ti sanai kre ke wa mun ti do ta mana hat nai kre जों हायकेन थांनाया मस्त बसर हाय थायो बावन बगै जों दिनै अफिशियली प्रेस थ्रुते बो जों खरं माति साव अब जेहेतु जे टिपिएसि इमिडिएटली रि एडभार्टाइजमेंट उन्थ्रो रि पब्लिश खायन्थ्रो Kokborok डिजायरेबल नॉलेज जगह ना उन्थ्रो आम हायके जों सागांगा जों मिनिस्टर साहेब बो स्टुडेंट्स का बो अबनो टेक ओवर खायने आम दिना तिनी जे स्पेशली तो अमनो बागै जों तिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को मालायके खूब गाहाम न फ्रुटफुल टक सालायका नागिना जों दालसा जरा नासिङै बाहाय न जों अफिसियेल थामा लग लगी जों जदि इंया हंगाय माथमा नखने जों आर केसो तो माथा नखर माया जत अफिसियल प्रोसीजर बायके ताबो जदि इंया हंगाय जों पयनै सुदो आरो Kokborok सब्जेक्ट काउज सब्जेक्ट नाजा बर मास्टर साख्रि माया बा बर टीचर रिक्रुट खाजे एने सुर borok सिम फाइने सुदो स्कॉलरशिप माया borok सिम फाइने आम हागे इंगला सिम borok किसा आमति लय जत रिलेटेड जत जायने जागा प्रॉब्लम कत जत प्रॉब्लम जों बाक्साकै माथमा नखनाय आनी अरो स्कॉलरशिप बाय मास्टर डिग्री आलादा सेपारेट बिनि प्रॉब्लम आलादा बिनि प्रॉब्लम फे प्रॉब्लम जों सेम रोस्टार पयनो और रोस्टार मेंटेन के स्टूडेंट नि बाय रिलेटेड जों परि बेकिता मने सरकार साख्रि नाय जे जागा सरकार साख्रि जों 31% जे जागा आसाय जमाने आजार से मालि हंगाय जों स्टूडेंट लाइफ टाइम नाय आजार जत रिलेटेड तो आउन बागै सुर सागो प्रॉब्लम क्लाइफ्रो सिम फाइना को गया जों मा हाय जे कुन इशु जों थानजाके मुभमेंट खायनो बाय रेडी जाना नांनाय जों बस कामो जों आव देसेब नङै जों मुभमेंट मान नखनाय बावनाय अबनो सिनि पबमो दाउनो क्वेश्चन थानागै जों सिनि बेबा आपनो इम्पोर्टेंस रान तंगे मांगना बो बिनि डिपार्टमेंट नि जे फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जे अथॉरिटी बरन बिलीव खायगना ट्रास्ट खाय बरन मिस गाइड खायै सार अमा हाय इंग्लिशे कागो बखौ से बजो खाबनो अबनो जों क्रिएट खाय बा जे प्रिंटे जे टीपीएससी नि जे Kokborok डिजायरेबल आमबो आमा हायकेने बनो खायगना ति जों मा नायने जों केवनो कक खनारि मानो माय हाया जों बरन प्रेसार मारनाय प्रेसार मिनिस्टर खमरातांगो जे कोनो कक खनारि এবং जों बिलीव खायो बबो कक खनारि माने तामनि हिकै आमा हायनि हंगाय जों जदि सठिक बरे आन्सार दिमे हंगाय डाटा सहकारे खूब बाया सिनि प्रेसार कमिग्ला जों प्रेसार नै ग्रुप गा प्रेसार बरन मारनाय जों ट्रास्ट खायो बो आमनो खायमानाय खाखाय Kokborok tiye isas kamusu sini dara sunil goबां साखा Kokborok tiye आंखौनो मानजोबैनो सानाय गोबां बरकनो आं सोङो Kokborok दा एसिस्टेंट प्रोफेसर बाके लांनाय होननाय Kokborok नि जे एसिस्टेंट प्रोफेसर लांनाय बाके गाइडलाइंस दिसिया इनके तब Kokborok नि गाइडलाइंस इनके अम थाखाय एनी सब्जेक्ट यूजीसी नि गाइडलाइंस मते एनी सब्जेक्ट एग्जाम टेस्ट conduct in yang ke he baponi MA tong khang ke MA by no direct assistant professor naiman abo aise ki eligible Kokborok ni bale age se pro MA kuri nai Kokborok ni bale assistant professor by eligible kuri nai pro ya ba pro excuse khai tong he aba tabo unke sini Kokborok assistant professor nai bale sini eligible bangus tong tabo Kokborok MA khlai batch kai thang no more than 100 candidates tong Kokborok candidates इनके हमार खलाइगे Kokborok एसिस्टेंट प्रोफेसर हमार खलाइगे नाइबन फिर अब Kokborok सिटीने नेग्लेक्ट हाई तो बस सिया है तो इनके तब सिबु Kokborok कॉलेज जो तो ने सिबु कॉलेज 22 ता कॉलेज नो Kokborok चालू है जो तो ने इनके Kokborok 2011 इसमें चालू मानी 2011 फाउंडेशन Kokborok फाउंडेशन का 12 निसिंग के इलेक्टिव उनका इनके अमदा हाई खलाइगे तब 20 का 2020 सिर्फ बसर उनका रेगुलर टीचर करे गेस्ट फैकल्टी बाय चोरी तो इनके तब जों रोंनाय दो बाहाय के जों प्रॉब्लम फेस खलाय जों एवरी ईयर नो जों बिसि ब्रुम नो अमदा हाय जों जाल खलायबो आलका सब्जेक्ट के जोनो नो ब्रम क्लास जों पे फिर Kokborok के ताल खाम कुलरक सेन तानि बिसि रेगुलर टीचर करे जों
advertisements man I singra newspapers man I singra work interviews bon okha si selection interview ro si selection ngi si class engane inke tal tham ro play ke tal tham ro le inke purnai ro syllabus complete khaigani is a problem inke amta hai klai zinjan luksa ge te bahai na te si salai kha Kokborok kha auto department big department je alka subject student isa to Kokborok more than 300 above ro inge joto official some departments some joto no guest faculties to nairo no some lai inge problem ni tha inge amta hai klai na college simia school bo amta high school om keti sin dara sakha je Kokborok speaking Kokborok sanai te alka subject purungui tong bro no purungra di kunai sabo bro no purungui tong ramari pia ba regular teacher kering imbang bro busule na singi tong nai ya kare thang pai be Kokborok stop ni thang this bang school no amta high stop ni thang ta bro ko be inka umakan to ni thang umakan di school ni indi le joto school no amta high Kokborok exam ni stop ni thang regular teacher kering pai inga amta high kala university ba hai na nala nang MBB university tong sin central university tong MBB university appraisement of khamani pia ba awak se jingza ang bro ba thakre te bro naga ni na inga ta central university bo nango inga sin Kokborok kaisa official language ngui tangoi tamni bagai am thai ni se jaya ngui tong ba sak nang jaya ngui tong abo joto ni thani na sumung tong thai inga sung tabo am asu bai simi ingle ya sung movement ko ma thai ni si sin dar sun sama hai jeng Kokborok ngui tong nai ba Kokborok sanai simi ya mane joto sini borok na sikha thansa klai sung demonstration sung movement ko thai na hai badai abo samung se saga ni leri man ke sung da kita tin as samung ro sung thang la ya na le te bahai state government amotro ni immediately number action na na inga tabok sing Kokborok simia te bahai san kai ke sini ST candidates ro tong the next year phaser ro in other disciplines te aba subject ro inga bro bang ma tlizer tong bro mo na za ye wi inga bro me bagai bahai na state government nai ke am ta hai na sisi ni demand ke daiki ni Kokborok ne bagai sam khai sak nang thung school level college level university level joto jaga na Kokborok ne bagai sam khai sak nang thung assistant professor regular teacher joto na ham khai daiki naga We have met the Tribal Welfare Minister, Government of Tripura, Mr. Khorang, to highlight few issues like the recruitment of teachers, especially in Kokborok, in school, college and university level. This is one point. The second point is that the post-matric scholarship, especially of the B.Ed and other students, and also one more issue which we have discussed thoroughly with the Tribal Welfare Minister is that recently the Tripura Forest Service, they have issued one advertisement in the newspaper. So in that newspaper they have said that desirable language is only Bengali. So which is a difficult subject for all the Kokborok speaking people. So as we know that since few years back we came to know, and it is also learned that in any TPSC exam, civil service exam in Tripura, being Kokborok also a official language, we can opt both for Bengali and Kokborok. But now the advertisement has been given in such a way that all candidates seeking to appear TFS exam, Tripura Forest Service exam, and other civil service and many exams, they have only the option to opt Bengali as a second language. So here we have appealed to the Tribal Welfare Minister on behalf of the Plus Students Federation that this should not happen and this option should be given for the indigenous tribal people. So in our discussion he also assured us that he will take up the matter with the government, and also he showed us the minutes taken on 2nd March 2020 that
there was a thorough discussion that they will be recruiting teachers, postgraduate teachers in Kokborok, in schools and colleges, which is run by the state government. So also during our discussion we met the Tribal Welfare Director, Sam Dalong. So in his presence we have discussed thoroughly regarding the post-matric scholarship. So the problem with the government is that the money is not yet released to the department. So it is lying with the finance department till now. So all those problems will also be solved very soon. So also we have submitted a memorandum to the Education Minister, Mr. Ratan Lamna. So with him, especially though we could not meet him today, he also assured and called Mr. General Secretary Sunil Devarma that he could not give time due to his busy schedule today, but he will be meeting us very shortly. So we'll be discussing, as he is an education minister, we have much emphasized in our memorandum that if all other recruitments on all other subjects are done, so why not Kokborok teachers being recruited in this recruitment? So also we have highlighted that the online classes due to the COVID-19 pandemic is on. So in all the subjects, in all the languages almost here, but Kokborok has become an exceptional. There is no online classes in Kokborok. So we are very sorry to say that even the media persons are keeping quiet in this issue. So if you all gear up to say something that this government is doing this, so this would be our good side. So neutrally if you speak, it is your responsibility also for the development of Tripura. So thank you. When you say about the online courses, we can see that basically in the TTADC area, in the remote places where there is no internet connectivity, even people have to walk an hour to reach their place and village. There, the education system has totally collapsed. We all know that. What is the demand of PSF to give the students at this time when lockdown is going on? How to impart education in that area? Well, since indigenous tribal population is in the remotest area, now it is very difficult for our people to be in touch with the internet connections. Now it should be the government who is taking more care regarding how to give proper education in the rural areas. So like instead of asking us the question, this question should have been asked to the education minister. So in fact, we will be happy, though it's in a pandemic time, the government can take up certain steps like calling up the students in certain areas for maybe twice or thrice a week. If not in the system of online, maybe some physical type of teaching should also be there. That can be one of the options. So in this regard, now in the rural areas we also have electricity problem. So even if you have a smartphone, when your cell phone doesn't have a battery, it will be very difficult to access to the online classes. So the government should better think over it and do better for the indigenous tribal. My point is, TSF is also a member of a committee which was formed by the education department. Was the same message conveyed in that meeting? 1st July. Actually, officially we did not receive any funds. 1st July is the I think 1st July, but officially not. Officially not. No.